Kublaya pi warok ki pralog ki wasnyaw suk wow up yi ki kubor hau new channel ki kubor ki wakwa open snyaw chapi to ki kubor wasnyaw ma wayap Haduh chispa supau so teli ki Blang wasupau so teli ki Blang brod hadin wacha dat ki hau Pyrthat hakawi ni ki jela kari India hawakam te hewan ini wajia way kamon jia I te ton up yagani ko kubor Haduh wakut khnang wayo tip iye wasakhyat te chwa was dang I chiki kubor Ladam pue muda piu subscribe your new channel hamdam hiwat uya subscribe khnang wayo pten cho piu yo yigi kubor wathame te ton sdangi chagi kubor ha iwi ni ijia wasnyama iwada jia ha uttar kashi ka Uttarakhand hei wada Mr ngut ki wari Blang da chari ki hajar teli ki Blang yongki wakan thup le waki Blang brod cha wi ulom wa pen chajan chnong hiki yo bam phlang we yo sa met tang wada yap Haduh chispa prapau prateli ki Blang hadin wacha dat ki hau Pyrthat kat wadang yadem ne kat wadang yathia ki hatre deng na kini ki chispa prapau prateli wayap chispa sopau so teli to ki Blang we sopau so teli wan to ki Blang brod ini ijia to iwada jia hajan Mathnao hakawi ka chnong watip kam ka katukhal ka wa ha Uttar Kashi district ka jila Uttarakhand ki bru sarkar da yalai ki chaiti itha wajia kamte yo sakhi yete wajia we yo le postmortem hile ye medyap yong kiti ki Blang we yo le hile ye ki wi ki we kam we kam jo le yo e yarap chikitre Blang ki wada chakta we do nong hadin wajia kamni kat kam wada khana de ki wakre ka revenue administration na donda block da ong ki wa ini ijia da jia I hei pormet hei por wakini ki Blang ki yong ubhagat ram wa usanjeev singh ki wana kachnong warsu ka Uttar Kashi district dang ya dem ne dang ya thia bhaki hatre ding kat wakini ki tre Blang arngut wandang ya chat jamit ki kini ki tre Blang arngut de imja ki nei khayi Blang kam wo dai teli we wo dai do hile kam te nei liang yong ki le de pen snyaw ki ye snyaw si wakro hajrong ini wajia nei bha da mani I wa do nong bha ya ki we da ong ki le wa I hier slap la so sngi san sngi hakati ka district da wanra I ye kdor we dat Pyrthat